Uway upulit home gan uladu yala kajong kajing im na kajing hab kinar post electric na kaway kakali pick up hajan kasurok kabalit syanarbong hajan kathan bernihat ribhay. Kani kajing ja kalajia haga katlay trik nailar haga por kumbahan rio lai pesan janmiet. Hadien bakati kakali pick up kabadan yaw number ES arpesan EC lai sahun rio pra kabakit ikinar post electric jong kanizon company kalashat tenra yakway katrong kabadan yaw number ES North Iway FC kendahin rio saw North hajan kesurok National Highway 6 habernihan kabala penlong yaki post electric bakin hab ha uni upulit home gan ubadang penyat kali ha kani kapor. Hadien kani kajingja lapin kit no marmar ya uni upulit home gan balatip kerteng kum uba megalan soklen uba syong basa ha paham sok 3 sya PHC bernihan ha pading kajing mensaujur Henry na kaliang u doktor ulapin bena ba uladep klan. Ki pulit kiat ho ba unongnya ka pick up udai ubalatip kerteng kum ugandhi kalita na pachim Borogaon bahap hapua ka Gorchuk Police Station Kamurup Assam ubala phet kerat na ketika jaka hadien ketika jingja bat ubalawan pendam no tang hadien kat tu kat nepor hakamat ki pulit kebernihan. Kat ba ketika truk kebakit ya ukuk kadai kabelanya ada ujon Paul Cardo Saw ubasyong basa haniu nongston. Kadi ka jingja kelajia hakapor babarok kini ki arteli ki kali kidang temu banlet cenong po. Ki pulit kila penlong ya kajing tokit halor kini ka jingja bat hadien ya kamet jong uni upulit home gan la IT no syaki bahaya hasam.